Jovia Karungi omutura warugaramu omu muruka gwa Shikyuzi egomborora ya Shikyuzi omu disitulikiti y'Ibanda n'omwe ashobangirirwe n'abaana b'emwenda kandi abari omu mbeera zirikwerarukyiriza. Ogu n'efaakazi kandi arikworeka obusaasi bwe nagira ngu ekirikusingayo kumuteganisa naho kukuriza abaana be hamwe n'okuza aha ishomero. Amazina ndi Karungi Jovia. Kwonka nk'obusaasi bwonyine nimpurira amagara gange gakwetenga kugira ngu obundi tinakubona nzeehamire. Nanye nahinkubandi enzura yagwa nanye ngume ntebekine ndikumanga abaana banje bakozere ki barimu batebekine. Ekintu ekyo nikinsasa munonga okubura enju. Kandi ekindi abaana banje abo abakuza isomero bayegaho weekend babirusya. Kandi nyoti nyine bwekoro bwena abakubirusya nanye nsharamu nkora ki mbareka muguma bwo kuba nyoti nyine kindi abakore sente tinzine kandi nanye nkabe niyenda ngubege. Ahi twashikire omu maka ge aha abaana mwenda bashobangirirwe omu maka ge twashanga hariho omushanju omukuru arikubi kandi hatariho z'okumuraguriza. Enju ei barikuraramu nayo wagireeba n'ey'okwerarikiriza kandi n'ekibanja ah'eitaka nookipimira aha kagiiko. Ekitinsi ky'omukonko kushume akakafureje bakwata nikimanyisa ngu bakusatira gye kurungi nsanga gy'embuga bagisatura kiyanje nyine ry'omwe abandi. Karungi nagira ngu kuza kuhika omu mbeera ezi nahabwa omushaija w'okuruga omu magara g'ensi ahi yashabira abanyambabazi kumuyamba ahabw'okuremererwa. Kandi omusaiza kuyafiire niwe naabonabona ekirengera bw'okuba omusaiza kuyakubira hariho enju kuyakwigukire obundi akagizira amagezi gona apangapanga giro kuyagira. Kwonka ati nyowe ninsakira omwana akuba ati nyine ekibanza kikumara omwana nkugu nayenda okuzigwara nanye ninyenda okuzigwara nyende cyo kubyamara nimpakasa bwene kuza kurundana kurangu narundana emitwari 10 nanga mwenda nagura akafarasa nakato mu nzu n'ebintu bitanyanguhire nyo. Nayongera gira ngu tiine programu ya government yaganyirwemu ahabwa bebembeza hacanga okugumana bamureke enyuma. Nakwenda kunfa kandi nyoti nyine nakinagwire nawe ngukiryaho konka namparagata oshangu ninswerwa na nyina shana rwose arwanisa nihari kandi obwe tinyine nsonga nawe omuntu yamugambira nkiye wambugana wamujyo twonka tohandika nkakarungi ati nkora ati nkamata na kitabo cya iti kubasa kumuhandika ati ndora nahi twagwire hakora ki habo omwana gukuyarwire niwe wenka ayabira sitamira omusento we yokwe omuntu omwe yamugira ngo konko kahandika abantu karungi omwe bwayo akajya aterye byo kuza kwitwa emizumu n'abachweze niwe timbiro. Kansara w'omukazi w'egomborora ya Shikyuzi yagitira kali hari ya Karungi kuterera abanyambabazi omuranga. Tayine byo kurya bikumara tayine bureberezi bukumara kandi abana nibitaga kwega nebyo kwetagwa kutwara ishomero tabyine mbwene mbere zarimo ziziri mbera zo muntu oshemeye kuba nayetenga nembera mbi nayetenga obuyambi kandi nayetenga n'obuhwezi ahari byona. Owakubasa kuba nanda kwera omukazi ogu nabasa kumukyerera hasimu ya noti mushanju itanina nkaga ni 3 noti 3 nkaga ni 2 Gashakwa Timote Mushabe.